Uma gishikumbunge kia Tiania West gaki mboi rietorenge ijekene ya Bensuda na jumiretie gwikira latirine uritingo kiba thirikari ya Rais William Ruto na munini wawe Profesa Kithure Kindiki akionania kung'anirwo kwawe nikirakuga kuri na maendeleo maturene akiana ngerekano waki na uthondeki bwa thoko ya Kenjai nkiraki mboi agitana mbere kwiringira ndebe nonto bangurumanio ciagiti kia mubunge gicungbunge ki na tharikirite mubunge uriku mutunganikira kuga ni kurema kuingia mawirane na kurema kuyuria mawirane ya uthondeki bwa barabara ntere ni riboti ya Dabs Muturia Watirinja. Siasa Kikimpensunda na rono mabako mire matete ke bunge ke shumbunge ke Tiania West na itumirete na kumba kwithe kuri thirikari William Samoei Ruto na Profesa Kithure Kindiki nkatho kumena na mirando ya mbere bombete kwitha ke mbere ke shumbunge ke munaki bakatha ni kumba kwitha ga kira biashara bakenja thoko ya Nandi turi aru ari Kenjai market tuyete gucokia nkatho nonto bwa irurire tukuona twakiri thirikari yetu itongeretwe ni president wetu William Samoei Ruto na deputy president mwana wetu wengwa wa wichiarira Profesa Kithure Kindiki tuyete kuwa ibo ya muno nonto bwa irurire nonto irurire ritete ochenjia manto ya biashara betu na njira nene muno ekoro betu baukumerurire ote wakarirwa ringi ote wakaurirwa na into bakendairia antu aeya antu betu ibo weretwe ne rurire atwathurane tukawataniria kithaka na nkamba tukawataniria kithaka na ndia antu betu na nkamba no ntwe ithirikari nene kubwithia murandi yote sasawa yoyote watene na MP Kinyako marure ya wakwa kuonde ote constituency ete wakirwa mbi ete wakirwa rwe na ithirikari nene eko etatia waka kwau President William Samoei Ruto tuenwe hapa kwa hapa na ni tutam ke Ruto itutam ke Profesa Kithure Kindiki asanteni sana ibo weretu nerurere ibo weretu ithirikari President William Samoei Ruto ibo weretu ithirikari ya baina Kithure Kindiki twaba watambaru nonto bwerurere yetu asante sana agita na mbere kwa reki Kimpensunda no mbete kwitha kitharekira bonene mubunge ya kuntuko mutunga ikira kwa mutunga na remikwithira bura gishulikira nto ba gishumbunge ke Tiania West akiwa ni gishumbunge ya Tiania West kitinya kilomita 1 lami ni onto boku sana constituency yetu ete na kilomita kinyemwe ya lami na atwire parliament miaka 10 mwere neti akarute barabara nara constituency inge wabunge bange bote kona lami ni wako konge lami ni ko bwedu Atigania East lami ni ko bwedu Egembe South lami ni ko bwedu Motindwa lami ni ko bwedu Kuonde na wabunge bara atika baweta kuromba lami thirikari ne Tanzania kane Uganda bairomba thirikari ne yetu Kenya mubunge wetu nonto wati ukinya nara turetera lami tukuona ikibwethu ibange kwa ukankamwira kithira ni uthao kana kithira ikanya ati nako na kirieti kanya kaweto twirira barabara nariku nonto arimi babati kwetha bena barabara inji aira ikareta bia kuria erurene nonto tukathe tutina njira barabara inji ya arimi bati ombo turia bia kuria bia yerurereko kumania na kiara mura itete na mbere kumba kwitha kilomita guntuku Kikimpensunda wetena rikite kwa ni thirikari nene ukulukira Profesa Kithure Kindiki na William Samoei Ruto kenda gutira ntu baguntuku bakumba kwitha kone be kuria kura kaitene ka kwena kiaramu oni ndetera kuliunga kiria nene baunko weta na indra berire nonto kwena crop failure kana mbura nirarere kwana twena mpare nyinge muno na ndabarombo uteethio bwa haraka bwa bia kuria biya kenda tumba kurumia antu betu lakini bia kuria bia relief bitiombo tutethia miaka yonthe indabairire itukwenda ithima bie njoro andaru ithima na water pans yaira mheshimiwa enjire Mateo atia miunda ya antu ngwe yaira ndabera inkwenda kurita ngwe inje andra iria antu betu roi nonto kukethia kwina roi rwa kwana omuntu akianda atusukuma tokie tumboka tokie na tunyanya tokie
Pweto tuma laini bune nkira mana ile loi. Tinto birabi ke ya rurere bwendie bone mbecha. Nkurukina meneretie mantu yagiwaga giboka ribura bwitite na mbere kumba kuthokirumira gicigo mbunge ki mantu ya security nayo mheshimiwa bando security enjarene chiakie na enhance security ya Kianjae na ntura chionde twithire twina amani na twithire tutina wanyanyasaji. Mheshimiwa nabwithie ukaria bwithire burembi bwi sasa wanonto ngwichia ukaria ngwichia kithomo ire anda ndoketi yawe yotala kuma miake uyo ndi atwire rwanyirwa barabara rwakera iruretete milioni mana ya 520 tianie milioni mana ya 5 na mbi na 20 nusu bilioni toke akwalelia barabara chia tuchionde ote barabara ekwaria ena mbecha chia no kana na bwa kariba gicigo mbunge ki ibethirite bena ya kuwa yo thede akoinya na twenyuma buru toteotia tutona mogoro yako yakambirira kimbogora bange bakologa bakaretwe anini to unyoga wata muntu yaga kuratho lakini mogoro yo ako yagarwa maramburira ki enda nyanto toreta mauri ni mama enda mi anti ingati winya kuretwe ni mama mutunga era torota watala kwa munara ato torora moramu totamona kuma ntuko neu president no ato no matha 24 tutemutiete noenga bana no kuma toramona etene totamona kenja eketo ito nagera ngainya na torikane toemona na uko pio ato atena oloro ibatwe mutunga ntijana mami adana mami na ogere ito atone loi Baisunda twamwata mbaru 2027 twinoe na mutunga koma ama na bugito twemona twi nendere tuna manto agitu na mutunga ni jetere Baisunda ano bari kuma Baisunda kwa musunjo uyu akabuthinwe MP wetu utengwa tutetia no nyemo kinyetha na gwa twithiria yo kuma kwirindene mango tura miathene au ga guthoe mwakoro murtu eguru batu kona o mande na family nyaoni pa kulukira njire utono weta nyelere kathibo kunyele kiambura katha nambura barabara nari ambure tora amburire kaita Kiripoti ya Meru TV kuma Tiani Betanda Msimuturia wa Thirinja.